Itunga lwanyunyurasi kes abala sebe abulo Etem kech lodabo berai Apolon Aitela ogongora kopele ango pikini kesi ibore nabo kitikadi kikesi. Parship kosi eroko berimora ngol tutubet angol kale nestia bete tine se chok anuti beradum ne data ngol kere itunga data litunga kere so esido ibuntor lolo so tem ne ajen bonbe nyo berado keta itingin aibo bere jatio ni singi ingare nole imame ngare nole chei idumu jokara agena yauna apuga ni farsi model mame tele siri kiti sakiro ni jei so obuni je la ya itakiro na ya ito training anuti atacha ikintunga kiro na jesi ara na igwa ikintungo sisi letela ko selimba yaune li so ngopi kini so esa tion sini jar so telalo so ne kapani jar so kada kinete ne polo no arai lolo gote PDM lolo hotela lo gongora mam sikoto kinete la lo jawte ayaiti so nare ngare no ke arete mlo mama jo so pono limo na isobe atoma apakti na balasa odilutu ne okanisa osai jope tupuruchu odilutu ne ejai kwando ne etolo mari kirono anyu ni kirono jazo system kele kwa na anyu ndo wadikata kadin ipotea sukanado so apona loto to idolo ngina iboikini daraini mamitwene ni nyarauti so apoti tungalu kodo data Apolon Aitolon kech loka LOC2 Robert Ewadu ebe koda kinaka Apolon Etem konye wadu ngesa balebe isoma ilemlo Etem nuke bon kole marte ngesa awai akino ajenu na sorite ege apuga na yauna kiron abalabe etu ngese gogo makirano ora sekur ebere leitela e sekutare ko yake una Mr. Tiangalet kamunta kiron Etem aswamo to motema lo iswamo lo peda bonion da bela LOC2 le balebe lo tia gogo to makiro mambora jini ngari dope konye tiangalo itoronarta ingesa balebe apuaswa mne ya pesi koyanga ngesi ko balebe kotitunga kinapa kinos narai erokongesi ejai ainapetano ajilileun itunga lwepota imedown kwa ainapetano Apol na kwa itela apaka ya paramita itunga aneparis model konye na bu akiroto buona swamna puga na gender based violence upare ukida CDO counseling samoya kape mamura CDO transport na parenga CDO or counseling process so I delegated chief of dokolo to present me ne beni ale mobilize na tem isinu na kota ajiasi sakiroto na data ne nguri antitonga be mbetije keche kirori kapijia na aja kiroto na data kola swam it is still ongoing omegonte processing lo data because it pinyo data down villages ni konye kwa na ko bare kapera ro gomora etela yaske di villages kan konya down udi bete ngai ko bare Aitela gongora nesida ijai ajilileun itunga kaisa kanyara luare lwepote aitegara imedown koto mosirigin imilion na kaisa una luare luda lomasi akaunta keche na kesa ko Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria.